Titru. Mayanchi Shabo Papa. Shabo so Ashrene Nana. Yakase. Yamiya do my chira ye. Ena Ayami Adro. Akema Sene. Miton Kobi. Yamreya. Ayami Afio. Mewa Akema Sene drum. Miton Kobi. Miton Momone. Miton Kako. Enti DJ Bomeyo. Sansa Yumru ya fili. Ye nema meda form. Yame ya adoma echina. Ye na ye. Ebeba hola. Eba bushia fo ina yako. Owo gradia na kwenti ninye. Idafu Palestina. Au na tue. Nani ejawa. Eya menso. Mami chichuro. Azida pese nkoma adubi wanchi. Baba ye nanso oba no amane nsakwa. Bread okruze ngongo hono. Yankupo nsira. Enche bia ya de ka oya de ne ntro anu adroba efiada. Ya ne perfect ba center for. We nya agurudio. Ya de bia tete na ejojo. Odi ayumle fatu ye nim. Ya ne na mo widie mu. Doctor be kire anu adu. Ama wanka so aye ne wo fie ho.
Enti kada say each and every Friday bia 5:30 pepe. Get bebro. Dr. Bruni wa. Enti mo amashromo this year, musio muina this week na ya mamuina da yako. Ya de ya, wonzo ya. Enunti ne ya de ya di duro ebra o. So atiase. Ya de bi ya na se wanya anu adura. Na twetwe wako ese edo. Doctor say bibi aboko de. So adumbo communia. Ya de urade ase. And saying a tea for two on catch. Pa. I say utukana. Pacho ai. Ah, okay. Manadoso inti e korans kakra. Ah. A tea for Dr. Perfect na moten nkano. Say o mobile phone no credit ni so akotobi. And ye be phone lines no. Okay, ya de na. No natural remedy. I'll be to me I will feel. If you there be at the baby. Because say ya dear boy wa bed and so bit me at here. Samania be bed and so bit me at here. The one you do not so we better than what here. It also yeah. Dr. Perfect Eba Center. Yeah. You didn't come on. You me dasi. And you remember for videos no match here for you. I'm so be biara de bi otati Ahenkan family there. Na Dr. Perfect there what me dinda. Yeah. And obi a fe no oti mi nso dia na mediane Prophet Dr. Perfect. Yeah. Made that Perfect Herbal Clinic no e wo Ghana memu ha. Ya so e de ebebrebe wo kon kran kuma se sunyane mankasim ye boho ni nyina nyame adaroma ye di bakasi ba goso be piemu achimodan ha. Yeah. Owura achimodan kudem ha na opiemu achimodan Estate Junction. Bibia itaka ne se Kwame no filling station no dey no abisa wo Green Pharmacy ne filling station no e ben kakra to bisa pharmacy na filling say wo Green Pharmacy no mu kire na odu ho a pharmacy ne chi no e ho na ye Perfect Herbal Clinic no but say if you can see green be e pharmacy ne chi ho a e ho a na ye kan say Perfect Herbal Clinic ye din ye hunam e fata yi pa na e ya so e ba ko bia na miremu de opiem ho a wo yale e wo so no wonsa mfa nkofie enkosu ananse yale no emfa nko obuo mu da sene yade ne tie biara na odi piemu aso e ho a anigye na odi bekofie esanse honkoto na odu ho a odi ebo ba akon bekom enuma mienu ase ne nyina ne se yade no sunsum na obi na di mawa ene back to money pakro no da che se sunsum na ni so nyina sunsum ne honam de nyina yade e wo so etete wo odi piemu aso e ho a obenya ogye enti egbo mo ne maso e ho no de bebre na e de hondan se ye pa. Okay. And then now say ya kan ya de na je anu aduro. Me patron ai. Enti obi a ye be phone line situm sesi a. Na so obi frɛ no ka kire o say ebia ya de say hana. Wo kire na aduro am no ankasa ye wo fie. Me patron. Adenti na pese o ye sadi. Yo me da se bebre. Ye hu say nsuo to efom so ye den. Okay. Me no ka say obi yale a wo fie. Onye sika anko obeba clinic na sika semti ontimi mba. Okay. Na de bia me ka se medwuma me ye wo ho nyina na me di ahaban nuru nkwa na ye dwuma e maso ye. Na ahaban ase na tie ni se ahaban no obi ni ma obi ye de obi kire. Esan se Ghana ahaban ye de ye do nyame di adom ye kwa. Owura fie bia mu efu bia mu kwan bia so ahaban de wo fikire obi bebre na mu se wonnim yade ya esa e na obetu nsu eguso anase obetwa anase bia obe spray no. Na mu Dr. Perfect de maso ye no esan se me di ahaban na ye dwuma nti no. O frɛ ofidie so na yade bi ha wa na ese me kyerɛ wa draw ofidie so me kyerɛ wa haban a obe use wo ana bibi draw betimi ate aya obe use wo betimi abo yade ne betimi afiri so enti ade e dama koma se mebua na yade a wo fie titi nipa nya hu sika ntu hu kwan ba gye draw no yade draw na ya nimu na be kyerɛ no de obe use bia na onya ogye e wo fie. Okay. Me kura media dance se ndra me de me wife ba ho no. Natural herbs and our demand no. Perfect. In row and then keka chronic ankasa. Perfect. Betwumboja testel bibia. De contum machine. Analyzer machine. Okay. Obesum ebe you ya de nyina di. Oho kama pa. Enti atiefo emre na so me bie phone lines amaw. Na frɛ o ka ya de na Dr. Perfect obekire o adura
wankasa bend wo feel because you nim yade a ehawo but wankasa wo ka yade bia okay obi a yade bi ha no say ye koku say yade bi say na ehawo a wo hu bia no kan yade na me kire wo kire na duro ebu ho a wo de na bia na nya duro bia na ya akwanche keke ko obi de ebu na esunsum niama obi a wadwuma nso nko yi sika sema e basa aware mo ayedin je say nyama bi enkoso a wo hu ne ekwa ni nyina be kire wo fidie so enti eye program kesi a every Friday bia etiefo bi o tie meka bia make sure say obetie ye na oje faso de e wo FM no so 0201944485 0554820910 eya homa no o kan ya de a Dr. Bechere Odrosisi a enya group bia ye de na mum anibere asem ena ye kan enti o frɛ ba na se bia ya de bia hawa no aka me ba chomajo Mira udini ba bia o ka sefre abafo small ending me ba Dr. Perfect otie antamne sisiyo sisi ya ya pa ya ne mushishin ana mushisho ipacho yo ede tie haban ma be kire wo ye woni ma ban fa ne se bo wo magu achi bacha woni sa haban no bacha mini ipacho ka wuti kakra na waya ma haban no ode ya na waya mono sa o yam a ya na ode nchi kakra fra why se ne tie no ojo anchine adan nchine ya fafra ohu ya na ode no de asrasra we chi sa wati o ye ne be na nsa bia no pains ni na be jai why bacha machi yo mi da si atie for one kase wasuma o kan ya de na Dr. Bechere Wadru we enye joke enya agrudie nemum eye anibri asem enti o ya de no o kan no akere Wadru mesele tie for say adu me kire wo fidie so bia no wo a obet pese hu no sohwe wo de o sohwe na hu se ne tie kas Dr. Adu o kire beba be dia dance onim ni o kire that's right 0201944485 0554820910 eya homana ya bie atum na wonso o kan ya de na Dr. Perfect akire Wadru ewom se nsuo ne to ya na lines ne so etrobat try na bowrom eba ye befa nsuo ne to se ya na ahomane so etro wo to so ultimate free to but o try na ofre ba na doctor wakire Wadru obekire Wadru adru de onmodru papa eba ne se ye nkira ha bandura onim papa ti wo frɛ ba na wakire se ebia ti ha ban we se ne wakire obofo small land ne sisi de no enti we na wakire no wo ye ya bekɔ wo okay me ba choma jo deja iwra udini ba bia o ka sefre Godfrey Takrasi Takrasi Dr. Etio Bachampa Manpower enwanu obeso tinaso enwa na beboa wo yo eja touch pacho wati ahaban na ye fa ne hwepo no bacha say tumka hwepo no onu sa ahaban no bacha yo pacho e anu ape kakra wa na onye bia wo ho e anu anu ya wo ho onu ya afa kakadru kan na anu ya wa e anu anu no kakra ebeboa wo wa bacha yo ebeboa pa enti yene se anama oyire ni nye anamebo a no ai 0201944485 0554820910 ya bia mo manatum we live e wa Ahenkan FM so o kan ya de a na Dr. Perfect wa kire Wadru na wankasa waye we a natural remedy o kire ama wankasa waye ni wo fie ho enya de a wo ka kire se bra no nyema ho o hwe na se ya de ni mu odin a no invite o ama waba na wa yo enti edro na wo kire no sesi ya no se sebe untimi mu adwuma yi oya ebema na ba adwuma wo se bema bia de osisi mu hia okay me ba choma joy eja ma me udi ni ba bia o ka sefre pa sefre atimu o kire so ya fra me jai yes Dr. Tio pacho mi wo BP mako hospital manumura yatia na tie yo tieni BP edro de unim body haban me pacho amuno na dabi emuno no body haban apima haban muno no e ba chomo fide ni nkofom kakra pacho onye bia wo ho fa prekese kan ho na nua why fa prekese kan ho na nua ebetimi aboa wo e na wanu no anopa ewe na nyime why boma BP timi kofom pa why
Edase. Enti se wamfa apema haban na na se bi o de apanju haban ya enye adwuma. There be so apema haban. Yo haban bia ni dwuma mpa dwuma eye won pede no. Apema haban ya na. Enti ampantu ni so adwuma eye. Bibiri. Okay. Ni nyina adwuma eye. Me pa cho majo e. Yeah. Mira udi ni ba bia o ka free. Your friend is young, me class ya polimingo. Me pa cho Mr. Siam yetiu. Me pa cho me na see to funa. Adiano na tia beka misisi na asan. Ete ma misisi ni ya. Mr. Mpacho would no diabetes why fabra perfect back in why. Okay. We are the diabetes na ya na this all the banner ye di efidie si so na ye check na amount papa ebetimi aboa what Mate. Mpacho na won nanse ne ye nti no diabetes why sugar no was so do say timi boa why. Okay. Yo, that's it. Enti abo modern ye be pon wa de ne number no betudwa na wafre no aba. Enti yade ni bi wa agi se